Pak Bupati. Nah, Pak Camat kah Pak Bupati? Nah, angkut bangku untuk sang istri yang lagi sakit kaki. Nah, angkat bangku untuk ke kamar mandi tuh. Nah, jadi bilo angkat PT. Bapak kalau ukuran orang Indah apa untuk pencalekannya. caleg Nah, ya caleg aja bilang. Nah, untuk Kabupaten Solo. Untuk Kabupaten Solo, apa kata-kata dari Pak Ete tuh? Yang jelas Pantai Cermin. Yang jelas Lembah Pantai Cermin, Gumanti. Lembah Gumanti. Giliran Gumanti. Nah, Seluruh masyarakat yang jadi wajib pilih. nah, Mohon dukungan bersama-sama itu. nah dukungan bersama-sama. Ini jadi suami idaman nih, bantuin istri mau mandi nih. Nah, ini jarang-jarang sekali kita temuin orang yang punya jabatan tinggi terus mau nuntun bini nih ke kamar mandi. Ya kan? So sweet dan romantisnya itu bajunya samaan dong, cuy. Tuh. And I think I have to listen Oh, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, Pak Ete ngapain? Ngutipin sampah? Iya, itu loh. Ya Allah, Bajunya pitanggal. luar biasa. Halo, mau ngutipin sampah? Tuh, Karena istrinya sakit. Istrinya sakit kan harus kita bantu. Kita tanggung jawab kita tuh, nakku. oh baiklah Pak Ete. Masih ada sampah kita kutip. Widih, keren papa menantu papa, Pak. Keren ya papa ya. Tuh, papa support beliau kan Pak ya. Besok siapa memilih menantu papa menjadi anggota DPR. Iya, jadi anggota apa papa? Anggota DPR. Anggota DPR Kabupaten Solo. Kita Semoga bersama-sama. semua dilancarkan ya papa ya. Tuh, ada yang mengenali beliau pastinya. Pokoknya lah. Orang gadang di kota Solo, mangutipin sampah di rumah mintuonya, ya Allah, minantu idaman. Mantap. Won't you call me when you get this? 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl, what's your desire? 네 심장은 paradise You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this? Tadi Bapak nggak mau makan dong. Sekarang mau makan dong. Ikannya kan ada teh Indah. 뭘 해도